أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin asy-syakirin. Badasan wallah ye bertuah uruniyo ku kiabatian yang seko para manwallah nagu badasan tanunian mampu ada mudanguan atom yang dengan amatanus apa mamakin. Primain nabi bro aso mga bubayami pagkakatalinguma nana pagkumangilaikan sa kandirupani yung maluwag penay insyaallah nagu so mga wantami mga aryami
Penilibir sa rapol nana ugaan na lamba nana so besul na kapakai ibigay ronil si buka besuliran ugaan na lamba mana bada lamba nana gitu bini kampiannya sabab bro nana benda yang na mapia na tandengan tanu sama tanu sa pamamakinegan yang kaya bagai naik apakah ketemu sama muhadara Islamiyah itu maka penggulanan ku Isa ku mga ulama iyo ada sarakau arwar ki Syekh Ad-Da'iyah Talib Ibrahim sahabat ibu kami semai na ini pada mereka baka ay umatanudian agi kaya luksyo pamata pa ini agi nga luksyo sekarang ini saat kesarapan si bukapian itanul ikapangat timu-timu iman to mapia kapita-pita dasaraka warwar luksyo honorable speaker pangalian Belendung sa welcome baka ay umatanudian ko diyan anak-anak mapusutan Pre-Kristen lagi kaya speaker tanu lagi ketua kapapatagan municipal mayor tanu sisa kaya municipality Manabang isaskan yang mampu kaya sababan udi na sababan sa diikano diikak kelami-lami igir ada teraya udan-udan Ramadan na pemerintah Nusik Allah apakah berakatan kiran Allah sumanga umuriran pakam berakatan kiran Allah sumanga pamilyairan pakam berakatan kiran Allah sumanga adatuiran pagumana-mana Allah suris kinyang kiran ayat na pamakin kitan naging kaya pagarinyo Syekh Ad-Da'iyah Talib Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sore yang bantu tanuk Allah raksa syalawat tanuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga luksami pagarami makadudar pa imanto sa diyang yasimin ang tanong niat kanu piya sa pangintan ng Allah kagya si tanong ipapantang imanto sa diyang kaya ulan-ulan Ramadan sa kaya last magfera mana niyan ito to last iman to magpera niano yang to si animalina ay iman to maging nagapagpunang man so ikatalong ko Ramadan asrul awakhir genan so dito adyon ikatalo bagi Ramadan at betul sa etko minana ay mana niyan iman to na last to magpera udah kakapasin siya niyan ni karito ka sa galbak sa iyang kaya Ramadan marata galbak nada kakapasin siya kagiyada kakapasin siya kung katawin ko na panaman na marika agiyang kaya lamba sa kaya oras sa magpera tamang comment magabi na pangyan ka Allah ang rila ang kanyan
Kalau ubahan yang berilai berkasut dan saja kaya iko minanar emana niya na melibrika si iko naraka na umalibrika ko naraka na sobra ka sa niyang buto ikadua kapapantagan ng kita no nagyan nga yung bubigtan siya nagyan nga tira na prapol na duis o kasabutin niyo o di naman niyo agyan kaya mga tunay ni mga wasya o mga pagarin niyo ang mga ulama kaya matatapos sa ginawa niyo na agyan kaya prapol ay mapiniyatiw na manisa na mapiniyatiw ubas akong bulikyukuron ubas akong makarapolon matan na yan dahil ubas akong bakakoon kaya man na niya na miyakap pero baka sa mga pamikiran tan o manisa na ubas akong makarapolon makakyukuron nasadin sa malayo ko rekano ayaw bakakuha dapat yun nasadin sa kurang yung ko natumukot sa mukmali kaya man nga kurang yung ko na itanong niya nagyuso tutula mo kurang yung ko berang-berang asuhan niya na din na ba niya yung ko kaya man naman na yung ko na amay na gile tanong sumalayo ko na andi ka ko alin na kupag agilaw ka mana ay lumata ko malayo ko manisa ka talong mana pledu dibno pura-pura kayo ano siya ito sida niya lalayo ko kayo na niya ko niyan so munti ka dahil nagyan kaya man yan nagapakay at dano kasabutan so mana asyong wang sini. Ayaw ko mabubaloy alang akan sa kiyangay na ayaw tamanzilatu salat bil Islam. Yang upama maudu bandingan na importante ay share kita no. Importante si ko mga tao. Magagama sa tituwa kapagagama. So man so tawa kana ba dito magagama na po important ayaman na diyan kaya bandingan na sopangkatan o sambayang si Islam udi na ikapirat o pula o so agama Islam so sambayang so sambayang na perdana ko pulaos so agama Islam na katawan tanungan so pulaos na importante si ko kambelay so kambelay na udah pulaos yan na alam wala mo makatitin ikadwa na makatitin na kuwain ka sa pulaos kagiyang ito walay Pitero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunya al-Islam ala khams asyhadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ayaman na iyong tapitero Rasul at iginapiulaw sa agama Islam sa 5 apulaos. Paganayon na so kisabutang ko buwa kalimatu syahadat asu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikadua pulang siang na so sambayang itindigan ko sambayang. Ikatalawa pulang siang na so kandiyakat. So ano nakapandiyakatan yan? Kung makapandiyakatan, hindi nakapandiyakatan yan.
ikapat nagyang kaya kapapantagan na katanwa Ramadan at suka puasan sa gyang kaya Ramadan. Ikalima na sukap na haji si mamukutaw keganyan so gasto ukap na haji. Yang kaya lima pulaos o agama Islam na diyai mapakapung bida-bida o pitong isa na Muslim keganyan yang kaya lima pulaos. Sa iyang hetero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasi ko mga hadis na ini tarusiyan ito. Ini tarusiyan ukatero yan natina. Man taraka wahidatan minhunna fa huwa biha kafirun halalud dam. Ato. Manantaruin na besakit tangan nurut. Inarin yan nagyang talima pulaos o agama Islam na importante na. Ayaw na yung tayo isumpat anong natigina sadil sa ka itagam yan sukisa sa yang kanan alima kaklasya keguganian na minisama perwati bulat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini kakapirian. Oh, dimasakit. Ikadua, na may apa tu tertinggal kurban sekalian. Kau bagaimana ni na may kakugugang yang kelima na didung kepakai upamana bangka tagakan su isa sagian kelima kugugang ka. Wah, iman ko ada na ketua terketan di bursa. Penapanya na mabasalungan na daw kanya da fenomena di mutuma. Okay na naginaganyan subang kapupuna na magpuna nalo. Kailangan na makatsimboyan. Ako na ba niya di at yung butuay manan yan ako. Madapat na mauban niya sumaskit na andi niya pagpangiron na pagtili ko di dinumang. Auto. Ayaw manan niya na dunia ni pergulalan so tunai ni na sambuya na da abali waya mananian na puasangka amai kasusambuyangka na indularai nunka sakamo tumamu amai kaskana dikati manambuya na dikapu pulusa na melagi danan melagi dengan ayamanan yan na mabinasa sa isang pulau so agama Islam o kawin ninyo na niyadilikan juga. Wah, ayamanan yan na betabulabaw sa sambayang kaupunan ka ayamanan yan nanduray nun agyang kaya sambayang amay ka magkabagsin agyang kaya 5 pulau so agama Islam na ayapun amakamugsug na giyang kanan asabuya. Na upun mabinasa agiyang kaya sambayang na biya pinasa sulaman na amal ka. Yang kaya sambayang na kita katawan na miya kalala ini bugay kita nung wallahu ta'ala alimu. Yang kaya sambayang na piara do Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam askanya nakapapantagan na si isa langit. Auto. Kaya mana na sulaman na ipalinggot Allah Ta'ala si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ay kapapantagan na si iskanya sa lupa. Ay akaw na sambayang nasiskan yan dun sa hadapan wallahu ta'ala. Gitu ikaw unaw to. Pagana ay para nun wallahu ta'ala si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian dapat makatransfer sa Madinah kung mamakan 5 ragon.
Gitu, pera nuni nuna dia untuk sambuyan, askanya nasi kapapantang isa bandai. Na ayat pera nuna sambuyan na 50. Karena menurut 50 sambuyan. Wah, na sabab ko limu wallahu taala bidruyan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Amaika begitu niu. Sulimu wallahu ta'ala na dini maguda magito benar mang yang dia sambayang napaganay ay paniugat wallahu ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 50 kami mo putuna na takdir wallahu ta'ala siya ganyan sa Musa alaihi salam kami mo maile Musa na timu Musa alaihi Muhammad antum na ini paling berterka udina nyaku angka kutuan ga nanti gede ini tibu Muhammad ini paling berterka so sampai ya 50 sampai ya kau tu gede-gede yang mana ni dia bukan 50 sampai ya na upama ada suri wallahu ta'ala titimik talun itu itu bulan talun itu dia foto 50 sampai ya gede taruhnya Bikasukasi sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuannya na kialabatan sa taman sa ayam ya lampuun sa muta 50 na biyang kutua 5 na 30 sa tuwang kau na nabatin yung pananan kasumangang matakan na mga nunubin na swerte diyan sumangang matakan na kaya kutunong mo kiradanan diyan likudan ang pira na mga papasan so kaum Musa isipan sekatan na malubay bukan lo lama na kito nakatano why na igo Muhammad ay kaya akan dinubang orang pagkasoy tapi teruyan lang sa diyang na muri-puri at iginawain na lang ahadil khamsa khamsi ayamanan yan na biyan tigin na biyan kaya 5 aliyang nun na ayabigan yan na 50 sambuya. Kau naman utang talimu, wallahu ta'ala niakalan na apaganay. Na upama kagiyang ito apaganay 50 itanong juga. Na sabat po ni wallahu ta'ala na biya ito yan. Na biya ito anitanong di minulalan na ayat na balasyan na biya ko ito ang niakalan na 50 sambuya umabasano. Kau mananinya niakalan na abalas. Umanis isa sambuyan Ami tunay kau na 10. Nalagi din na yung tapagan ini paling gede ako Muhammad. Na mapasad ka sa 5 sa mabasanong basagari na 50 ang yapasad. Kau yaw tatigang na isyo sabab sulimo wallahu ta'ala upama kada niyan may sabab Musa alayhi salam ayatan minigulalan nagyang tua 50 sambayang kung mabasanangan na kung mabasagari na anto na ikaswa ito na keraganan tanong keraganan bagian nagyang tua 50 ko dumdu magagawin ang hanggang 25 sambayang na may kagagawin na ayakitin nagkakal titindikan na 25 asaboy ang kumabasa mo iyan na so mabasa kami na 10 ako 2 oras na begitu niya ang 25 na benda yang ako ato ganyan 20 minutos balik ayaman na niyan na punta ng sibuya ko kagabi-gabi na kaya na 20 minutos makapasal ka sibuya na kaya 10 minutos ay mula mo na 10 minutos na bumbalik man at ikaw ba bakit yung mabentang-tera ni Budak aw sumamatan walay na dapat naman ako masawalay na pulbangaman Allahu Akbar gano'n mo niya magtani kaya sibuya kung yasui ka sa masjid katiga dan ako sibuya sibuya makman kagip mo kuwan na Melihat mengetika mamahut apa gua mau jalan yang mudah. Dapat menmakau masalah na Allahu Akbar iyalah dua. Tulikan semua. Naden nakatulog kumabasaron. Dan dia pasangan sa kamang tumamu may kadundo.
Nang begitu dia masuk 22 asam yang umabasa anuan. Dan ada gitu, dia kita dari kurga. Ayah mana ni nak apa kapal gegamukai sakit dan ada. Antone kesuatan so kaum Musa tadi pudaniran so Musa alaihi salam. Nah, yang kesuatan nak dilibatkan so Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab perlu dapat itu dia akan neraka. Wah, kakak dia cuba yang kama betul tadi 51 yang dia ya kayak itu mantu alam bon. Nah ayah muda dia nak dia mutar 50 asabel. Nah dia kada udah kedekatan waya mana dia nak membuka dunia. Agian kanan adima asabel. Pemerintah taufikan tahu Allah sani pun mantu nami bulan dan agian kanan adima asabel. Bukai no. So sambayang napagana yung nabusi o surga. Na api yang penuhnya ke apa semangat pada mengamalkan lagi puasa. So kalian katulis kapuni haji. Amai kasut ke surga ada busi ka andu mananya ikapaka kapura surga. As-salatu miftahul jannah. Miftahul jannah as-salat. Ayat busi o surga na susambuyan kau tu nak kain badar ka. Na panika sana wala ada busian. Kaya taman na makapamamani ka sana na maka pamamani kasang nama mana maka titik dua sa surga nanti kau berkatabi kadi ka katawan wani roa saya na pun di sudut kau tu marah kau ayah itu kaki nah kapan benar-benar tanu agian kaya isa populau suaka Islam masuk sambayang Rasul sallallahu alaihi wasallam namiano inian agian kotua kapakararangko o sambayang sagian kaya mga pedapaliugat wallahu ta'ala wala na yun nakatiruyan na tigyan na awal ma yuhasibu bihi al-abd yawm al-qiyamati as-salat fa in saluhat amaluhu fa in fasadat a'maluhu. Ada pernah isya hadis na alin kanong buamay. Kaya kung napagang-pagan na yung pagitawan siya kung mga amal umano siya na susamboya. Amaya tigurason kamapia kamakapas susamboyan ka na miya kaapas sulangan na amal ka. Amai ka mapilyoso sambuyang kakadimang apas na sulangwan na amal ka o kinigulalan ka kung mga pedapaliugat na palayan niya pilyo. Lagyan niya pilyo tamang ko sambuyang kadadamang apas anto na ikeswa pagulungan ka mo neraka anta ka ada pernah chance. Amai dun kamatimbang suamal ka asam yang nadamak apas na lamun niya perso mga pada amal ka na anto naman iokit ando manayay kapakabawitan kakagiyam niya pilagyan kaya unayan wa matalo aso sambayang ana udi kapangilay saukit na magsiksik na kiyaulog tanong ko narakadyan na kita ka walang takot tanong isa katiron sa hadis na awal ma nadara Allah ilayhi min amal ibni Adam as-salat so na kinukitanunan dia isang tanong na ubikasi mga solid adi si isa ba pakapagkasolid ka kunaraka siguro niya lumimbang ka kunaraka ya isa ba pakapagkasolid ko surga terun wallahu ta'ala si kumang malaikat yan at tigana ya malaikati hasimu salata bulan pagito nga ng mga malaikat so sambayang ka
Ayah begitu nirana soparalo, dia kaya paralo 5 waktu. Wah, dia nani begitu nirana. Amay kumapagitong niran, natawagan niran, sutuan niran. At tignan, hey, tuwan na be. Niya pasad. Natiguan ba ito na niya suwa? Natigiran na mga labu-labu niyan. Kau to, anadal niya kasi sambuyan. Diyo to sumiyo ka na kasambuyan. Ikinaman ng tuwa, di ka din po pa sa mga ingad. Sana mga siti na mga ketusin sa sambuyan. Naigira na kanipatanakad dito. Amay kamay na pagitong so, sambuyan ka sa ano nga na mori, nakwila ikaw na tiga ito, kung sudah mga sambuyan. Mga labu, kagaya mga labu. Nayaman na niya, nagito sunyang tangka si Ibu Allah, kaso sambuyan, sadang sa pagkalipas gawin, aparan na utang ka si Ibu Allah. Ay kapag kasulti ka ko surga, nakabidan ka si Ibu Allah. Anda kakuha sa Ibu yan ka. Namun, nagdanda niwa. Kagyan niya dito. Natigo mga malaikat, anda mga lumiyan. Anda kakuha. Upang ako, tigiran na panamuyan ka. Namatano din ang galibang so. Tunda-tunda suka panamuyang. Ati kamadi ditman. Ada baru kasibayang. Kakalo sa sulaw na hingga na amal. Anto na i-okay. Udi na chance ka sa kapaka surga kapat. Kakagya kaya disisiyo na naadmadang ka, kakumpalito ko sambayang aparado agyanan sobyo malaka. Pero nirang ko Allah itu namin naman na mga napulpunya na dan yang atsimbayangi. Anto naman ipatirun ko Allah ta'ala. Nagyaya ukurtan. Patirun man Allah ta'ala at tigina onduro ingkana lahu min tatawa. Ilayan niwat tigil ubadin amiyarin na mga sambayang yan na sunat. Gina ni kibuyin gano. Sagyang mo tuwang niya mga tagap tanwa sambayang uwadan. Kaya sambayang na kasunat na pembalo ya paralo ka itupin sagyang mo tuwang mga lubu-lubu sambayang. Paatipun parida tibu Allah Ta'ala. Yan na sambayang niya na sunat na panampak niyo sa kiyang kutuwa sambuyan niya na parado. Yan na ni Chanstan na upang mga sambuyan na sunat. Madagal man na igira ko na disimbuyan aso sunat na pangalan ni Patanian. Andun ni kaya pakasulat niya na ito bakali uli-uli. Reno na at may leskali rin niya na makalil sumbuyan. Dahil Allah. Dan sumbuyan sa sunat dahil ito napupugal niya. Na upang makakatawin niya na diyan kami may itong suamalian, sambayan yan, ada mga kumpulito, na mataan di tunda-tunda niya nun sumasibil sa sunod. Yan na. Kailangan upamang na diyan ko ito akasimbayan sa mga sunat na miya kapiyapiyanan, si Iko ay amanan niyan na di manang bayang kapita paktanuanan si unya mangitagag tanu sambayang. Madakal pembukaan niyan sa sambayang. Di tanong katawan na dia besagiang kae sambayang na timut-timut sudah na parang piaran wallah. Si ko mga kanya na daalagin o sambayang apa kegubayan niya. Ay gida yun. Isaw na nga pero rasul na tigin na ma'iktaradallahu ala khalqihi shay'an ahabba ilayhi ba'da at-tawhid ahabba ilayhi min as-salat. Dahil tigyan apiaralo ini paniugat wallahu ta'ala si ko mga kaadilian o urian o dua kalimat syahadat agalubog apa kebabayan yan apapang kalawani so sambayang
Oh, tu mana ni na dia ya sambil na unggal bukan ka na pagkubay ang ka wallah. Oh. Ini sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suila Nabi ayul amal afdal. Ini sebab Nabi antuna ay galabak. Ay mana niya na antuna ay simba antara lebih din. Ay pitero Nabi natina as-salatu lima waqtiha. Ay antara lebih simba galabak na susambo yang siko mga waktunya. Sama mo siko mga waktunya. Madala isibo yang siko puri-puri waktu. Ikaw na tayo menuntuk waktu. Susambo yang na sindo buat siko mga tao aku bebayaniran akasindowan sualairan. Saudara Tuhan kata Rasul, arti naman salah rakaatan fi baitihi nawar Allah baitahu liman arada an nawar baita. Ayat mana ni na suatu Rasul sotau na igira atau menindek apa jembayang sa dua rakaat sunat. Sunat betul atau pernah menubah paranu? Oi. Jembayang sa dua rakaat sunat. Na pakisindoan ku Allah Ta'ala suci walay niyan sa sindo. Nabaya po na po na sindo na balik tayo. Ino sa yung mga ulama agyan ko to sindo. Nagyutokon sa mga malaikat apagka kaumasirang walay ko taong abaras ang riyan. Nakaawin na nila so ay manan niya na riskinian. O dahil naman niya na, so nata mo na, priskil ko Allah Ta'ala. Ngayon ito na kayo pagkababayakan niya. O ito. Ano na nakitindig na tigil no tao. Saan ko ito asambuyan yan? Na uwan na say, sa ikwalay aman ng mga iblis saitan, akakarbon ro na pagkasisiran sa lupa, pinakisiran. Saan ko takap kanagalan o ingaran ko Allah Ta'ala. Saudara disambut teror, na sebesuala ada berjumpa yang sotau. Tahu lang kalau disubir cek mawala ini. So di berjumpa yang sotau walai nian. Apia sunat nadar pa haidau tu mga syaitan sualai nian. La ilaha illallah. Gina. Isabra na kapia usamba yang na susambayang na kepenasian sungguh sangka kepenasian sungguh sangka sa perkadaan Allah sa diyang mutuak ipunggulan neka seeko sambayang isang nakatero Rasul atigana ara'aytum law anna naran bibab ahadikum yaktasil fihi kulla yawmin 5 maratin yabta min bararihi ila akhir hadha al-hadith. Ino atigin katawannya upama kaadun na lawas sa iga mabunday sa iko mga pintuan mga walay niyo na bukan urun di mga pintu sa makalima kung mabasaluan mabasagawi adun ako lang tunay na yang tua daran Lord awai berlipatan lagi ada kelambuan dunia nanti ku mga sahabat layak kami darani say dari nama lambar adusanian lodi nama itu nanti ku nabi ada salawatul khams yang Allah katayahu lagi nanti kir so 5 waktu apa benar Allah Ta'ala sumangat dosanya. Kau tu sebabnya emang nanti na api ini tambah kadusa berbagai penas Allah Ta'ala ada apa? Aisyah siya hadis isaw na ya pagmulong tanong An Abdullah bin Umar innal abda idha qama yusalli
utiya bidunubihi wa udi'at ala ra'sihi aw ala atikihi fakullama raka'a sajada tasaqatat anhu. Ayam lagi untuk hadis na mataan at tigyan as-suripan. Ayam lagi dia na igira at tumimindig ka siyumbayang utiya bidunubihi na italiumas sa mga dosa niya. Ay mana niya nagpabila siyumbayang ka na pawitan na kasumbusan ka. Ay Wa'udi'at ala ra'sihi anadumur natigong ko sa nga diyawa ulo niya sa nga kapurwa na ulo niya na wa ala atikihi na musi sa nga gulawagan niya igira di gano di sumuyan kegedamiwan na ipupitan sa ulo niya di nasawagan niya udah anak kegedamiyo ay itu di gano sumuy atau nada kegedamiyo dah kaupuna na kagda mo ka na panawalat ako na magagad ni gedung. Kadiyan ang kagda. Kaswallah palay di siya nitatakdi. Ipambetong si Sudusa. Sagyang kaulo na taman sa kaya tunini waga. Ngayon to. Peter Rasul na kulama raka wasajada. Usaya sana sadno figurasyon sa kante akaroro ko iyan sa lab na abuso karoro ko iyan sa dempas na kapagudud agyang koto adusan niya. Kailangan naman ito ayaman niya na ulo-uro ko kasalab napakagyo yung kaon na niya kalalado sa agudud na o si imam sa dempas kapakay pa na kayo makatatan at yan na tiga turugan ko ada mana maudud ana dan mama ana dosa wah nagian ayamana niya nagiya ko kaplumo kana api kala dosa kana malu ko pamakatiya ka niya udud lawo ino kaini naupuno po man aya ka karon ka kasunod ka na lagi no kapito sabay aya kabairan na mga gugan mga kakampat sukabat niya magaan sukarmo magaan sukasudyo na daw kung budan siya ka wali kelebatan nasama na niya na sira ka dipindi so kakelangan ubusa ka kaududian so sabat na tanong na igiran na utama mga maamun na kerarang nila sumata si kabat niya kerarang nila so matas matay ikarupo so matay kasudyo oay ay pagkababayaan nila na mababa matian isyo ba mababa magaan sukarupo oay naginan ikababayaan tan agyan ka na lagi dalan na alam mo kakarin sa sambayan ka ada naman ka na tutul so itanong na yan nabay ni mga hadis atun tulang ranau ina tula bawa musya dia kay sakon na adin na isa ka diyama na aya pagkababayaan na utay sa diyama na mga guguba ikabatia lagi diyo una niya tiya sa imam sa malo matas na dia subra wah ayat kebebayan nila na mga gugan ni karupo lagi dumam o puno kami yang utama mga ni karuhana kataya lagi gede nanagyan ayat kebebayan nila na mga gugan na mabubuha kabatya adun ko na inasayikiran ang ustad ayaw mga makinan ng ustad alaw-alaw yuma ito tunawa sambayan di magistorya so dua kataw salim muda tahu ustad mi asay kiran pengiraw suy sa upuna rin tikin mga tasikabat siya kini mga atin karoku kaya pasangan tanong kaya may totoro ito na upun mata sikabat na pasangan siran upun
mati karuku na kiciran sa katangan. Kaya sabutan Ustad, yan lagi yun. Natigin ayam sa gugubay na mga toy, na mga gugubo, mga gugu na karuku. Pagaganda sa kiamatan. Namiyan niya si Ustad. Manisa natatandunan yan sa tangila. Katigilan na upulin mata si kabatiya. Namiyan kakrisang. Biar dia Fatihah gairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Ana syukur si Ustaz. Lagi ako sumakap si Ustaz na iya po ini sabir na Qul huwallahu ahad Allahu akbar. Mani sabiran na niya kagiro Romeo po nadanya matirus wallahu akbar ka ayaman ni sino niya magugulo. Sino yang mabunuh? Nakagisi Ustaz na miyan na utama tumunira na magana Gunenu gar amadia so Allahu Akbar sani Allahu liman hamidah imani sakira minida gula mana na dunia. Prera ko disirugo Ustaz. Ira palakai. Kroto. Ini taro sirama ko ikadua rakaat. Yete ama Fatihah gairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sekebutman, nanti nanti nakman, pagudo, matas, pakatan anida. Ayahum mana ni sakina, Allahu Samad, Allahu Akbar, bisa tidak begitu Kalau tidak baris Allahu Akbar ayat kebajian ayat itu turun misudra kumabludur. Nah. Yuti teruna kagi siasta na tahun yang namun tamat pikirin na niya magugar mabukaro. Dan masuk pakai namun tamat nabi apa kata usuk karoko kaan mala bisa aku. Dapat nama kasiram sadiwang siasta ng manisakiran na ketawagin. Ustaz, unapman tidak misubra, tidak misubra. Tinggiran namanya, isupra pa coba pangaluto ba, yang magbubability apa. At tinggiran niya katasaan manuto. Tinggiran ng kaino. At tinggiran kaya ka ba yun na mabubuan. Ayaw ma, kisang mo na akol. Nadapat na ito, tinggiran kaya ka ba yun na mabubuan. Siyong mata mo, pagpulwa daw ka. Natinggiran na mo na. Kau, ayaw man na yan. Nasumbayang so imam, pakatasnya subatia na bumangati so tunay ni na rokuyan unsusudiudian na madakal apriblamu ko at tunay ni na maamun ayapang turuiran at tigilan na isubre kumata si kamali imam ada naman ni karokuyan apakapin nun nang manisan ada ketian na ligit sa giyang puto auras. Gaya ito, ayam ito po yan na para makabulong so imam. Maka bubuan na rin naman lakit. Ayam ito to rin. Bulong ka imam, kami ang putulan ay kudapan. Inaw kami ang imam na salingat na bunalap. Mga diwa ka pala, tapi alam na lagit na kami nung sa kaidil ka dito. Lain-lain lang. Iba kan, mapia pergi mana dia mana nak bunda, kakak dia amai ko managat tahu na kesabutan lima, adinya kedua, dapat teror. Enggak, ayam mana dia enggak, dia foto amam, na dia kabaya somate, pakagad manuima, dia foto kabaya. Udi na dia untuk studio hati kita bertaita kedenta sana pas kata perautan kau ayam mana ni ada absurd dan ka Pemamu pakati neka pakatas neka sobatia pakaga neka nadidin ke sobat. Anda tanusan pamuke. Namna terwani. Ayaw ka kanuna si tanong mungkin kuno Islam
Dia mo to ako pindadan ng Islam sa tasbih, so karon ko sa makatalo. Why? Nagyan mo to makatalo ka makatasbih. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Na di matin na di magaan. Kaya kita yun, yun na lima piya. Nagyan sa talo, kapara da reklamo. Why? Nagyan mo tayo mana niya nakasusukudan. Nagyan mo tayo abad niya nakasusukudan. Nagyan mo to tunay ni na katasbih. Mabubuhay na mga sama niya ya sobrang penusuras. Right. Isang tuwami aloy o sabat ko mga lamatano. Ang kakatero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Ay manaw to na so sambayang alima gusto pagaltan o dua Jumaat gusto pagaltan o dua Ramadan na pagpasisiyan sa so kita no diiman dosa okay na adin asara umakwatan mo biyan ay asara na okay pasisiyan katan o Allah. Amay kadinian berkata ditanu aku agian kana nasara na ditanu pasisian mo. Wah. Atau ni syarat tigina igas tunibatil kabair. Amay kapanang gilaniran sumangala adusa. Oh, ay mana niyan na saja ngayon dua Jumaat di Ramadan na upanan ng gilay ka sumangala adusa. Na pasisiyan ka Allah. Upamang mga kapileno na doon na sangkila katika na ino kapituman ako penabar ka pasisi Allah. Na anto na yung mga ladusa na ayang mga ladusa ang yung aloy na leoron sa kapanako ko na kapamuno kasina kapamanado kapmarites berat-berat sana mga ladusa. Diyan nga yung ano na ato na unaan yan amal adusa. Ato na agyan kanan amal adusa. Na una. Diyan nga yung amal adusa na sita na uganap sa diyan nga yatutun. Naman na diyan nga adusa amala na mala adiso kapamu. Mala adiso kasina. Gusto utap yung manitan. Wah. Yang kaisa ko na adin na sa katawbay. Sumyolan si Musa alayhi salam kaya mapipikirian na patubat. Kaya masol na tinay Musa kapag kaya makatawbat ako. Tigo Musa ito na idusa ba? Natigin na paganayro na miya kasinaw. Tabi ang buwan kanuwan. Kaya kino makasinaw na miya buwan ako, miya rin bitaw. Kaya kung maugat ako tigin, nibuhat ako suwata. Nakakunibuhat ako na tigin na biruan. Tugarangan naman ito ang yan dusa niya. Niya kasina, niya kapamuno. Nasudin sukyan na gawumusa. Na dibelak alakay sumugay sa kapulog niya niya. Bara. Niwa. Ayan ito na di ka rin ba kayo makasuban? Uy. Nabi ang kaniyo ko nakisuban na mararata-rata ginawa niya. Kakagigim ka na makatuban. Da parodi Musa. Pagkaganda sabi ako masuk Jibril. Asusubo ng Allah. At tiginawi Musa. Inuwar at tigyan. Pag-isir ka kung Allah. Inung ako nuto dan tari mahaluto abugay amyakan sa pagtubot. Ati Musa isubra subisa na tikono Jibril ino baka kung di katawi adin alawan nuto amala adusa nanti Musa di na antuna yang kanan amala adusa sobra ko kasina, sobra ko kapamuno. Nagyaya. Anto na ipitaro Jibril, ayatin niya naman adusa.
Alawan sa nga nakasina, lawan sa nga nakapamuno, na suwat igyan sa tumiyagag sa sambuya. Kau, mana niya naskanong, natabiyata mo na di marga na kipsun, di pumbuga ka niya ko sambuya. Na pagkanayon, na hika-posisihan mo Allah sa mga dusangka. Ikan yang perilaan, wah, kudinya terima soya mana niya nakaptuga taka. Wai kakagia ni akan lala adusa yang gagal buka ani petugas kasus sampai seketana na sipu lang tak kapuna tagat tan sa sampai tak inubos ka uman ni tagat tan usabay na utang tanu si wallah na ditanudun makasol si usoga tama sa tanuan ng kapidan ay akibi tanurun na so mga sabay tanu tunay na sunat pemenipu Allah Ta'ala atau pekan tanunian relaan tanunian sagian gaya kata tanu sagian gaya Ramadan so kapender patanu si sagian gaya mga seminar natak ini tertakapan wallah aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balasan Allah yang berlaku si saya untuk akhir pamanusiaan kukai importante o sambayan upama ko tiada na insyaallah nakapakai gitu din ilalan akapaka sultano sa iko surga. Sa bro na sa usagi ay makapat oras na aya mapipikiran din na unang tanong din nagigaya marges Abu Sobri. Oke, nabi pun makantok sa marga sa iya nang berak na kaya din ako sa pananalig. Anda, mahal na eksamin na Allah. Yan o, gede sa naman. Kung gede, 3 hari kami kuha nga, kaya mapipaya ka na multigap na di buka purot sa nang berak ka. Tumahap na di buka juga. Wah, nah, emang to na aya, prapo na tano, para magaan. Manesa namayan na utan na multigap ba eh. Ya Rab, na itong adik ko masih mangarapon sa kanya margas. Jadi, margas. Tak tahu na semua ini. Six, 676. Ana, pada udah duka. Kami yang aku lagi, orang yang murtad aku. Yang bukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Na 676. Tanya pun, margas, pada udah duka. Anak di beling karapon. Lepas itu ada gue loh. Masya Allah. Nada 1, 2, 3, 4. Gaya salima. Apa itu no? Dili. Lagi na free shipping nya. Dili. 4, 5. Next. Panganita sa akin makan to para kami bila mana-mana. Na ino ko no dia multega ay importante na kitindi akan 2, 1, 8, 218. Esa kasako amargas masalah. Ya siguro dulu ko katinde. Dia pernah turun, panganita kuat. Masya Allah. Dia bukan rumah kontan mga tahun na din na Buyaw sa lima. 1, 2. Aden. Kau tuh, Masya Allah. Pambaragatan na Allah. Bayan next na kukunan na rapoda. Inyo buenas kay mangantok. Next. Baka tahu ya sa walaupun gawi iman tahu na sa seminar tanu walaupun gawi na sa seminar tanu amaya atas ta seminar tanu na April 8 alungan na isnin. Next report
842 842 842 kau tahu kan? Oh kau tahu lagi kan? Aku pinyo sebenarnya aku berkanu ke salim kau. Beda sangat uang tak? Yang akan main. Next. Three, five, 355 Margas tangan di pelapor para sigura juga maafkan dan saya story. Wah, napaknya pun namanya kami akan rapor. Jika melihat, jika mandeng aku kami ada guru TK. Next, 443 442 Isakasako Amargas, Masya Allah. Kau tuh lagi. Kau tuh sekalian, Masya Allah. Pamer katakan Allah. Agi ngana bukira pulio sedekat ngana mabubaloy aki sponsor sisageng kade Amargas. Mana anamba Isakasako Amargas 1776 Isakasako Amargas, Masya Allah. Aden kau Masya Allah. Paham berakat tekan Allah kaya Isakasako Amargas nang makam berakat mang Allah seiko ki sponsoron, Masya Allah. Next. Two, 286 ya ada untuk lagi oh ada 286 so lagi na invalid ko na to invalid 286 antanya kan waktu tadi 1776 dulu wallahu a'lam. So 176 kau salio surga. Oh sumya ko na sul kadi tamago ba merkano saman bilibir ay ko dilibir si nasi busa kaya soda ko ba. Okay nama dia ka hindi tiga daw ko man bilibir 443 ubah sisa nak kami kena 442 aku teruskan ya suruh ke saya 443 masih kata Ewan best ada tuh nafsu lebih so 286 antara sebenarnya kau 286 dah next 1667 ande so 243 Begini UPP sudah beri na bukan aku rekat begini UPP yao ande na kita so por protokol sekarang Allahu Akbar. Why? 286. Nargen yun. Marges. Why ka na lima ko? Oh. Naman,
Semudah niyo kailannya sudah beriyo. Ngayon na basta kabilang sa 5 na invalid. 1667 1667 isa ka sa pamargas. 1667 1 2 3 4 5 invalid. Basta dia bukas ka sa multo ya. Next 7. Sasati mana number? Number 7. Number 7. 7. Adin. Number 7. Kau tu. So number 7. Go. Last kemargas. Dia nak dikat penimbukan. 489 Margas isa kasaho 489 da 1 2 3 4 5 invalid. Matang ay mapipikir ito na munti ka. Next 430 430 ako to sanin. Alhamdulillah. Ako to yun. Sobre para may puso. 399 sobre 100 atau 500 399 sobre 399 dan ako to oto di sona. Next sobre kotor. Kotor lagi. Lagi nabe to kana ber. Ayo portante na kotor. 898 sobre 898 898 alhamdulillah. Marani. Yang kemudian lagi diri. Next, sobre 1879 1879 sobre 1879 sobre nada 1879 kenapa saya dinan bini kita kena ada begini asalnya namanya fokus ka gini ko buat kalau tidak nah next sobre 1989 Ahok, Masya Allah. Sobre 1895
1895 1895 Sobre 1895 1895. Nah, kata nama ko ikadu muhadirkan. Dah. 1, 2, 3, 4, 5 in Berlin. One, 2, 3. 1, 2, 3. 1123. Sabab pro tandangan tanu sama tanu sa pamamakilagan. Ikadua muhadir tamimanto mampia kapita-pita. Dasalakaw arwar seku pagarinyo. Laki niyo andeng so kalalamin niyon. Kaya sirbisiwa kanunan si sayang kaya malabang. Genan so laki niyo. As-Syekh Ad-Da'iyah Ibrahim Sulaiman ayat kalalaman kita tanurun nasu Abu Salman sa pandangan tanu sama tanus apa makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-uswata bil muhtadin khairun nahja lis-sabiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi yadihi ila yaumiddin wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana na sunat. Wala suasana ko sumiyalam na hatian wajib. Sadam tusumbaga biyakan ko pamakasalam ano tangian dua. Paganeron na bendagiyam nakahanapan ako. Beda ayam ko kapigarian na kapag ini tiap ada nagidal ayam miniban. Nah, panindak wala ayam makakong na sumakakikinagrano. Ako si Bariwa, minituloy yan ang ginawa niya. Yan bituan niya siya daw ni Maylay na when suka ada sa ingit na ganda sa istorya sa agya kaya malabang ini kumbung-kumbung o diun di Kasiminare amya adakan sa mga rapon nakataya po namin ni Rosalun ang kaya miniban
Ama kapupuon sa giyang speaker tanu si Attorney Pangalian Balindo Palapagini. Gusto mo sudua hats anak dan luturong tak kiri otak no. Ayam mala nama dalam semua seminar sagian ka yang bala nada lagi dia nun. Agian kaya mala bang apuman gawi sa panabnaranan o opportan wa kababantugan amayo ada sarakau arwah kimayo alinadir Maryam Balindo Kalapan gusto mga salin kaya Paganeron na mga desya pusat mas ana biniboy dia na masyat nasuos to na dala bulku na apya gyud kay mga ulaman ada katawan naman na bayram kidu dalam na mga ando kasiya mo na kinabat sa Quran na gusto hadis ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benutul na kaya tutul apya ando akapkan ganyon kakano-kano na ubang mabawi uba makasong sangkot wa kapakap nini at biyubiya napakadang lan yusu istighfaryo na isaap kapkatwa o di mo walwa napisabot sa istighfar bihin na din pangako uba yan kaya pag-istighfar ka na iman to saya kumasabi Isa alaihi salatu wassalam na niya Isa na palalakaw napununtan mo yan, napunta mo sa guna kaya mga tutul ayun tanong punto na napunta mo sa guna at nasama ito mo mama so kailan yan Isa at sige na muna tayo isang mabulutong taon na ang madaro kasi ako di mabulutong ko nabi pada anta nabila kaya si Isa natigil na mabulutong ko tingnan kayo natigil na pabulutong ko belbog ko di na pabulutong ko natigil ko Isa kaya mabunot ka na pusadata natigil ang tunay pusadata pinapusadata sa pagiglas ka peniat ka piyupya di ka pumrak di ka tumukul namun pala tigil ka po naman at kabalang ka mga lulu tigil na ginang nakuway karagan ka na namiyala ko sila nasukera lang kami lang naaran adiyo ko siran na bumiyagutom siran taad na miyala kawin an na miyala kawin ang adar pa tigil siya adun ka sa sige nakagumamad kasiran natigil sa akataya sukirat na pamasakasan sa panganugan. Niya masasapanganan ka na ayaw niya lutang yan na talutiman. Para mariaga ay man to so nalaya puto ang puto. Talutiman ang puto. Kagaya ko pagkaw ng puto ang mama sige na dulgo kami. Epos na doon ang kaisaw, kabali ang katawin. Iyan yan si katalawa ko ito. Pagi makumang isa na tinanamyan ko, ang tinawin, tinapiratiman, tinabutiman, tinagkabatalo, tinipigilay na katuan na. Natinginan na, pumatang. Kaya nila, baka nila natinginap, kitub na medilas ka, di ka pumarak, tinginaway. Ini suruh Isa, tirayin dyan ang kapuputo. Dati na ada taruh ba sa sarili. Mata laki kaki ini juga kan nanti mana. Nadua sa ti matigin ang mga anak. Ang tinan na utot ta. Bilala ko si Rahman.
Minikilat sama tayo na kaya sa lalo. Paano natin kumamato no? Tingin na sa lalo. Natingin na benda itu kumapia isida natingin na way. Mga tuwe, iya sa data. Natingin na way. Dia bago isa ang kukuha. Sa lalo, niya ngomong. Tinggu, maadya ka mo saan naman ay ikatawagan ka. Sinaknabon ang biya ka mo sa. Kaya tingin na biya ka mo sa nasubong yan ikatalawang puto. Yata na nga niya manalo. Bata na siya, tingin ka isa-isa. Tinan na. Siya waliran, tiyan Dahil man nga, dulu sila nasakti man natin na dulu. Sige na, ano na ikigis, sige na. Malupun na natin siya. Timpi iyan sa saladun. Namanya kang berubah ko. Kumiyasoy ko pakasalian. Nakagi makakasoy ko pakasalian. Natimpi yan, nangyalalagoy. Apikap ka nung mamasok yan. At tigil na ino, alo, madasok yan. Alam ko kami alalagoy. Inisyan ko isa. Isa naman na ko. Ilang naman ang pera mo sa? Kaya pera mo sa nasubong niyan ko'y katalawang ko. At tigil na masala kay Wawa. Ay sa isa amiyakan na nanak. Natingnan na. Perdala ko si Raman. Niya umayran ang kaya. Kaya lang kawiran ang kaya. Derpa. Polo. Parang nadataray busog. Natingnan ko na, inutanan na lang kawat. Tigil na Santa Su. Tigil na ano man na ikaw po na suntasar. Tigil na po na suntasar. Kung mataon ko, kumihan ko yung tatalawa ko po. Hindi yan, pinagkukumpap niya. Napunto ko sa laro. Pero ano rin di balan? Nayapiyakan lang ang nagsinas ko mga tao. O po ka sa regis, kami na kami nani. Tadi kami saling, ayaw ko nung mabiru, na ayaw ko nung mamasama kasi. Poko ko ina juga saling. Natingin na mata, nani ko wala ito pwede niya dito. Asawaro. Natingin ko isa, malalakot na sa ragay kaya, nasa pulip ko na upang di pang ginao. Natingin na ako, natingin na tunugan ako, natumiya lang ako. Ay makaripagsiran. Kapag kita na mamasuragan, ay sikid na di man yan, tingin na ano di man yan. Inamisi ikadad, ano niya na ko. Tingin na datag ipaglido, mataon ko kumiyan ikatalawa ko to. Nakasawaran niya man, ginagimita na lagi ito. Hindi ko nang pag-isin sa isa, o isin lang man yan yung magkita na ko. Lumiyan ako silang man. Pag-iyak man na mahalala ko silang, Yang niya umayran ang kaya taluti man na umuwi. Bulawan. Yung kutuwa taluti man na umuwi, na upagawin niya sa kataw na di ka kena. Kakawin na nakasuluwa, na di ka surutang tayo at timan. Kaya kaginawan tayo kiriksi at tigil yung kutuwa mama. Tigil na ratakan. Natigil na tuloy kikigil. Natigil na magkita. Katatutangan niya na naiso, natigil na. Ano man ay kang begini, siya pa mawakit yun na daw, hindi na gubas. Tingnan mo siya magpun na kiyanan. Yan nga isa naratatan. Nagyan ka isa naratatan. Nadik makatigil na tingin na ikirit ko isa. Natigil na ka na ng kumiyan mo ay katalawa po. Kaya kasi ay dubili na naman ay isa. Yung man isa daw, kasakan ito yan sa ikatwa ko. Nagwisa ay dagat tumasapasan. Narakan yun. Ang gana natakot ay manahumon. Rakan, nabulag ka. Hindi ka pa kaya ba tali pamunta? Hindi ka gusto man sa pasan. Ayaw niya. Lagi ang kaya mamanuman niya sa pipinang kutuwa bulawan na duti man. Nakatinginan yang susah tiba nu nanti nak kalau kemudian beri dia mau makan pangan lupa dua kata ada kafilah dia dalam itu ya takut sangat Tina pakai yang tu ni Tina bulawan Tina tak kira kau Tina ini kira kalau Nabi Isa
Tinggal kalau ti mana kiana nak aku guna kalau tanu dia kawai sama idenya semua gara pedang aku kampilan kina huai ugai dari pelanu matai kalau hari ini dalam pelana pasal na luar siran na tinggal duketan pamasakan di sampang tanu tidak bawa ni putra juga nanti nama berdoa tadi wanita dengan neraka tahu itu dia tidak kata si kumasangga dia masa ayah berat yang dia masa dia nasoman sebut ni nasoman dia masa satu lagi mana nasoman nanti dia suruh kenu atau satu kedua dia mana lagi dia saya akan mengambilkan balap pagi ini. Pasal ni kalau dan dah bos ya. Agia mapamasannya nang utak telur di mana suman. Datang nu tinggal orang ni tidak dengan isau. Harga kamu yang kaya dua timan orang di utiannya. Kaya kamu utiannya nak kaya dua timan suman. Dengan jika anak ni orang nabi yang tegano, nabi yang bisa dapat mana buluan. Ay mapamagilan tinggal kaya isau anjing ni kapakauman yan indugin rakata sa panganangkan na mabibinti na ligyan makatutulog na ang kulasi na ang kanan na ligyan kaanumatay kaantagang bisa yang kaya budaw kaya naripagalian niya bawa pati ginawa kinamili dinakatay natin na isa tinakataya no kinidugan na inang kulasan ang kotwa isaw na kaya po kaan sa ulo ng biyatay so kaya patay niya na sige na pagariya kaya bisa ang kaya bulawan na kumanda na kumiyasiran na kaya kumasiran na biyatay siran sada biya kaporkenan sa kaya kotwa bulawan dia na mga uri penuhawa isa tutul agiyang kaya dunia na amay kaya di tanong panaglaran na agiyang kutway ka sa suwatu Allah na makaw matanong ko kubultan na da kaawidan tanong da talaran mga uri penuhawa na yun ulamang tutul zero napsigat na tutul ito ka si Alexander the Great da siya pa nito Alexander the Great nada tu anak nada ikan kalata mada penjiniran ayam na sosoanian kapananang gilanian pulang manu mga sakit na lawan na biglasya na doktor biglasya na doktor sakit na lawan adnar kenu supaga tradition adnar doktor yanu supundaya tradition adnar kenu lawan taman na adnar kenu mga batalu ang mga doktor mga jiniran ayat tamu kian na sudin suara ini na mapapenuh mga muktia mapapenuh mga bulawan mapapenuh mga pila ubay na sokya doksian kinagkukunan anak-anak ayat tamu bakan kami apa mikirnya na tuwag niyan sulangon upang taon niyan kadi din pagagana dit pagalalakaw kami anokas nakagaya matimu-timu na ayaw ko pag-araw bisa ng kota isang mga jiniran yan apag kagubayaran yan tingnan na ito amin anto na initimu karatami tingnan na ayaw mo initimu agaragano na magana ko din namatay na ikuga manatag ng kayat lotiman tingnan jiniran na ikuga manatag lotiman tingnan na pagana yun na ikuga manatagan na Amerika pagwitan ako sa iyong putwa kuburakan
Pamanamay ko yung kinatawalay. Ako na ng sangkot ko adalidi, awan way. Makaisa-isa ko makada. Na ayat tigyan na pagkabay gerakan na sulang manuduk turak. Lang manuduk turak yan na yung pagkabay. Tinaway. Tingnan tunay kedua, tingnan ayat kedua. Nagyan ka na nagtamukakan, bulawan akan, perakakan, kugian ka na mga mutya na ayaw niyo din naglabasan o ay planakaw sa giyang kanan ay pagantap sa giyang kanan apan beganran. Teka kalawat tingin na ito na manatakan na amay kapag itinabudin sa giyang kutwa pagurakan nagagumay uniyos kuduwang bala alim ako. Ikagumaw. Lamun mga kawapatik mo na miya mamasa uan to na isabab akin ini pagaban natin niya sa giyang kutwa talo ini kutwa insa na niya natalo na umanisa na disis kada tari makaraw unisyo uminunya na ng pagaban natin napiya ka pumasanan na tigil na sa kabuwa kay kinira di pakaraw na isya na kaunanan na kumiyong ko general asasanguran niya sudah to datu ami sirami Sulawan, yang kana naaman at kana lamun namin na nanipulalan. Ugay na ipag-isya mo yung anto na isabab at kinipagaman at nakasan dito kami. Sige na, kinipagaman at nagnoon. Sa amay kamatayan ko na ayaw magawin nila ka na sulawan ng mga batalo, mga spesialis, ang mga doktor. Kaan may na yung madablataw. At sa mga doktor, at nalilan kebulungan ang mga sakit, banta buda bawon so kapatay. Allahu Akbar. Pagtira-tira, irororanan sa ambulans, sa pumurok sa ambulans. Nagkaparay na niraot sa ospital. Miniraot sa ospital, minibaling, na punyawag man sa ambulans. Kaya mini Facebook, na pakasurgaan wallas si giraw, pakasurgaan wallas si giraw. Na biya wapat, na pirap-pirap man yung mga tao. Pirap-pirap man yung mga tao. Apiya sungit pamasan yan sa antibiotic. Na din yan nagkalutang na gulinapyan ka, tinas sa walay. At kapagaya pelangon sa mata niyan, ugay na damak piragawi, uli na damak pitugawi, na may day ka amuntod. Agak pakai penapsukasanan. Ada mau apa? Singitan nung sumasok mo sa nakikiran ng dudugo. Sino masok mo sa nasumiyang itatiyan yan. So kaya sakit tatiyan mo sa nagigil ka. Sakit. Ya Allah, Ya Rab, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim. Ikinap sakit ka na ayak tulang ka na sa Allah. Kagaya madagrap ka sakit. Na ayak, ikinap sakit ka ulang yan. Na ayak pagkampagan niya mafturbi natin na pamasaya ng nagbibisik. Dan yang punya Allah. Semusa. Ayam pudi niya na Allah. Napiturun Allah. Bay Musa. Kata seorang unak kayo. Nakuha kau nasapaan ka. Natubuan ka sagian ka na natiyana ka. Nakuminom semusa. Sagian putwara unak kayo. Nasipayan. Na initubuan niyan putian yan. Na isunun inangkat sa sakit hatian yan. Didigilan niya supaya hidup sa rigulung sa sakit hatian. Saya kokes di rumah sana, sudah kita muncul manatian ya. Nadi tengkah, nanti apa pikiran? Agian putuan orang kaya ini pangdurun Allah, nasumimun, nasipayan, nasamanian budak badangan, sosta pun arah orang kaya, namanya nutupun, nakunin mana pun, sosta kita tiada. Nanti lagi ya Allah, ini agian kaya ini pangdurun kadang nabudung. Nah dan yang ini mafia, susah kita tiada kan, kata sahabat sama kamu budak badangan, surah anak kayu, antara ini sembah Allah, hei Musa, seekor pada yang kiasa kita ka, na ayat tuagan ka, na sakan ini nggak di pamangannya, ugai, na semua kita tiada kaseruman, nada kan pagapas, kasihkan dia ke pasangkan anak kayu. Yang kedua amanatnya. Nah, ayat ini gerabas. Pedala kawan nasukin kamu kian. Nak tinggal ada tu amin yang nung kanam mulaula.
Kira yang bulau dah kosan na main na yung madakla tao. Asop yan yung makanat kamu. Na dudun. Ami yang belia kanun. Kaba kurung bedun ya taman. Kina ino ka subu na kelihatan suni mangka. Pikiran main na yung madakla tao. Apa fitnah ko kumulakan. Nada akan tanakan. Saya kulang ng tamanakan. Gina mga ulit ng Allah. Ekiyas sinaguro sa dan karena isa po yung buwat ako ang makabuluka ko inakan nada akakap talagan na magdula ko man po Allah nada akakap talagan ayaw gawin ang tanong nagyong ko para tiyan tanong kalau kita musik Allah mengawali penuh Allah katawanan kaya mapipikir tanpa malah napang mintang Allah kaya makakuasi na sumpah lagi kidang tanong pati mengubah lagu makan marun misari kan mana anak pakai pikiran dari subat tak kanun ada tahu yang diberaut tidak yang menyubu berdasarkan Allah ayam mana berdasarkan Allah kajian kaya magari maka di dalam pas kajian kaya stage kajian kaya kebekiran nama rina ibu kerawani kajian kaya mga munisipyo aku mau lihada astagfirullahaladzim walakum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang pokok-pokokan dua minggu hadara na era na juga ya mata ini kita cek. Gue na para makan negara na ada benda lama saya ya tadi seminar sa Ramadan na undi ni waya kesuat atau pakai anak mga surprise gawi. Ini tu para pakai di batu juga ini lagi aja tu nabi yang diterangkan langsung saya bayar terus nabi kan na itu berada di musim ini lah pakai anak bapak muda lapan atau pakai asubur ini lagi kita cek. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Sama nena, apa yang dikuliah kantor kena ada mana pakai asap. Wah, oke jadi nama kena 996 nama jika ini. Nggak ada pakai asing buat kau 966 na dua ada mana berhubungan dengan misuan. Sama nena pada sanwan lagi kau tahu mana guru tano ko dia pengira tano sama dengan dewan. Dia tu dua perlas, dia tu dua rapor. Asal ni satu yang duduk. Na upama ku inggulanannya saging kaya nam berumurian na insyaallah na sobra pang sarapon o kapagasun dia sa iko surga. Sabab bro, na kagi datang na imakasun sa iko surga kasi talo pang saging kaya dunia na umani isa na kapatilian din sa numbernya. Oh, kabas ta kabilangan sama kalima na api ang ipapakuro tadi sa kati gusto na berakan na imbe. Oh, para sigura dua, lima tu rasa satu mana perapun tanu. Na ayat-ayatangan na kakapten yung sunamber yung sadata lagi ng kakapten na siyakan linipit lagi ng ayat selpulakan para di makaliw yung suwanda inuman na sama na yun ayaw mo lang sa kanya seminar tano na walo gawi na sumanga surprise rapon na sambuli pamili na ayawin di sinakarkano naging ayaw niya kadar pa na uman din mapita napusungan si kau bakalo na si talukman ko next time mapia rapon pada sa kanuang sama na na oh kapten yun no nabubud din yung kami mana hindi ba yun labon hadi ko ta seno sa tali ko delega basta amade sunamber ka atik akate namanya ada nabi ka namini bayu namanya ada nadi ka berwa ka kailangan na mapakapundeta ra utara yapo kailangan na duplicate pagilay oh yun rules pagilay ino kailangan nakakaptan ka ino di ko sa lugar kawawa puno parwa mana ini malan akitan na pagitan para pusiray mo sama na insyaallah na mapapasa din sumbagan no Allah na insyaallah na mapapasa si tanubu si iko okay lalan ayaman na niyan na pagukitan tan so ayat na pura mudang taruh lagi kaya kapamantagan na municipal mayor palakpakan tanong pagkakubayan na mga mayor pang sa mga mataba
Masalah. Itu exactly masalah kata ya. Sambil ini sambil lihat pendidikan eksekusi, berdua pendidikan eksekusi. Asuhannya deh, para masih berada atas orang. Satu yang benar. Orang memang Sofia Mukhtar, orang masalah. orang memang Pekser kata semuse, ay magayron. Tolat niyo. Anak pamilya? Ada. Nata yang maganda sa musyanan. Allah Akbar, masalah. Tolat niyo sila. Masalah, mabrur lagi, mubarak. Sama nangyayari na naman yan, napyaran lang ang pamilya niya, ada dalam bahasa dia nga sinilang, maka pakai naman puno na, kanawan na nanan. Why? Uwe na siguro, nanti matutulog, kaya naman, ano ba yung pagtutulog na pagtutulog? Asukun siya, mataw ba ito Nambalan si Dilas, ano niyo? Asa ka bro na insyaAllah na umurya na nan, masyaallah. Pakabalang tulong, masyaallah. Imatambali na mapugir kundi. Air conditioner, di kaya muntikap na air conditioner, namanya kambali na na napakapuliban na gini na air conditioner para sumanap sa bigay kanya tutang akya wala manalian na niya pang kapamagulay. Baik, Ustazah na pengambilan kita berdoa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa antakat ala ta'atik wa tawahhadat ala ta'atik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Allahumma rabitataha wa bi'udaha wa ahdiha surulaha wa
ويمكن إيمانه وجميل التوكل عليه وأخيها بمعرفته ومثلها على شهادة في سبيله إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على خير خلقه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mapita nasi Abdul Basit Dayanan asli Nadir Baudo pengambilan dengan wata maka pimpinan terus ikman kita walau boleh gambar saya seminar kanu pengambilan dengan Allah sisa ingatnya dos kanu apa-apa pada setiap sisa ingatnya nanti saya pada dengan biar saya kanu sisa ingatnya mengatakan pengambilan dengan Allah supaya dia berhubungan Allah sekarang kami nah itu dan masalah insyaallah sangat seku pernah dan Allah akan surprise apa pakai amin kita sih nah sebelum lagi kata apa kata rumah Mana yang Pak? Nah, teluga tu sago 20. Mama suka merah. Oh ya Allah, lagi teluga.